Malsuri hi Lunglei district tlabung thlang marlam deuh hret Bangladesh ramri shula ani a tlabung tanga kilometer samli vel hla ani a Malsuri khwa hian inja samret vel omin ami cheng te hi chakna nam bek an ni tlabung atangin fura longin darkarli atanga darkar nga vel kan kal thina tin thala chuan motorin darkar ni atanga darkar thum vel kan kal thung Rawngbawlna bulchan dan kum sang ni le pariat khan zirtir tu pahni le staff nurse ten bul an lo chana an chan tir hian in lo mai turte an mu zo lo awangin kel in te chei tha in an lo a Sarkar portal hlui mangin school Rawngbawlna kalpui ni in Sarkar portal hlui le office lama tanga portal sakna kan don te mangin kumsang hi le pariat atanga kumsang hi le som pathum theng Julai hmuna chuan Rawngbawlna kalpui ani a kan ho tu te kal tangin school hun thar turte lein kumsang hi le som pathum a malak tran ni in biak in school le quarters te saktan hal ani a kumsang hi le som pathum kum top lama school le staff nurse quarter te lo tran ni in kumsang hi le som panga a zirti tu quarters te lo tran ani bok school Rawngbawlna kalpui dan tlang tuite tuna hian zirtir tu pariat kan omme ka school hi KG1 atanga class 5 thleng zirna a oma mizo le English a zirtirna kalpui ni in Sarkar academic session Sarkarin academic session asiam angin zirtirna kalpui ani boka tin kumin session sangni le somni le patni sangni somni le pathum hian zirlai somli le pariat kan nei me ka zirlai za zela somriat vel hi ringlo Buddhist anani thotran nilai le zir top zinga thi hian devotion no pangte nei pui thin ni in sermon Bible memory verse lazir character study le singing fellowship tia hun man thin ani a tin tho le ni le ningani zinga hian assembly le drill nei pui thin an ni bok zirlai ten ma an son thedan turte zirlai nu le patinena in pon thazo kan nei thedan turte ngai to in parents meet te nei pui thin an ni a no pangten rinna konga ma an son zel thedan turte ngai to in arem sandan angin gospel week te man pui thin an ni bok no pangte din hun hriat chian nan kartin ningani school bana zirlai tlona home visit na hunte kan mang thina tin zirlai damlo har sat nei tele chanpui ngai te an omin a thedan ang anga chanpui na pek thin an ni bok kumpam thara kan om hnu hian kum sang hi le som pasari som pariat som pakwa kum thum chung chu van tua thlak takin azonin tuilianin minti buaya quarters te school te biak in te tuilian hena chima wangin bungrua te mun himlama longa da chwa thin ani a tuilen chung hi chu school te biak in te har hial ngai khopin kan om thina ama ero chu kumsang ni somhi atang khan tun thleng hian tuilen wanga boina kan la tok hri lova pathian shwaina le den himna kan chana kan lom em ani Lama sa kain sol so ka de kian water te school te
sana yan ko kan pamel ani mal surya hian kumsang hile som ni chamhalama khasuan karente signal te ala ngai lova in biak po na lama harsat na kantok na sa theile maya chanchin achia atha thil man ho thlak bi ka te in shatir zung te kan harsat le thin ani ama ero chu kan sarkar le khotlang hruai tu te malak na azara tuna chuan pa ngai takin airtel signal le current te po kan nei ve theita a kan lom hle ani Sinotho Mission School damde puani kumsang ni le pariata din ania damde pa hian tongtonge nam chengin body sakho zuitu ania damde pi Mizoram chim top lama omni in damde puana hian thok tu evangelist teacher hi pariat kan oma chuan staff nurse pakhat ne pakua kan omeka tin quarter hi pasari kan neya sikul lam Rawngbawlna hian sikul hi naupang zale pakhat kan neya kan sikul naupang te hi kan khothen om khonga tangin naupang hi kan nei meka tong chi sang sang man anga thina mizo tong te le chakma tong te le English ten theyang angin kun kan mang thina ni sikula hian devotion kar khata voi thum kan manga thotran ni lai ni le zertop ni chuta chuan English mizo le chakma in kan hun man dan niam chuan chumi pia chuan gospel week kan nei thina kar khatte naupang sikula week te kan manga chumi pia chuan ai le pathian thu soina tan te le projector tenen kun kan mang train ani home visit kan nei dan tlang pui thol le ni chanu sigul bana hian naupang dam lo ambik dewin kan tlo a chuda chuan dam lo anom lo pon naupang tru le tha kan ti te khot then oma mi te nen kan bot lo thi ta chan chon ni chanu a hian a hu howin khot chunga kan khot chung bik in tin tlo chua te kan tiek kan tlo chua kha chuta chuan mo visit nei in hun kan mang thi ni helai kan Rawngbawlna mun hi damde puan kho ani a aram mi te hi tongtongia ani a changmanam beng pakhat anni tin helaya ami te hi chung ko har sawe tak tak te anni a chuwang chuanin antan andam lopni kho amun pui pan te hanin entir te tin dam doi hanin nam te har se ema helaya simutina dispensary alaudin hi an changkai puin alutak set ani in helaya hian for lighten malaria te halatam ema atlang puin malaria kanin enkol tamper te zingami ani Sinotho Mission School vasai kahilai autonomous district council chunga omani a nam tin ni nampolna khuwa in zathum somnga vel tongtongia sakma tanber na khuwa ni ko khanpo parul le buddhist sa ko petu te omna ania buddhist sa ko bia antam ber tong chang chang singa amizo tong atwal le berani lunglei chan mari presbyterian ko khanin april le som hi pali sang ni som palia he sikul hi andina kum sang ni som pakwa sinat un khom puina lata a kum sang ni som ni pahni atangin class 6 hon belani tuna hian headmaster staff pariat le pion kam chokidar kan thokmek sikul naupang mipa samli pasari le hmeichhia samli pakwa an oma
Christian somli pariat ni in Christian lo somli pariat an ni bok ni tin zirtir na ba ka kar khata avoi khat sikul no pang kan tlo thin khochung in zong tlo in tong trai na kan mang thina arem cham danang zelin tual lai a pathian thu kan soi bok thin kar tin tho tran zana piangin thok tu chung ko in khom quarter stin a in chokin kan nei thina aram mi te tong zirin hun kan mang zoi thin in rin ni tin zingdar sari rangadar riata kan hnathlang thina tul zol lai phei chuan nipum pui kan hnathlang fo bok fisel na lam konga an la hniam hle a damdawi in an nei lo awangin thok tu ten damdawi lam thiam te ron chopin dam lo kan enkol thin bok ko khan rang le neu om ma ila kan sak lovin kai huai kan langa ye emani kan sikul hi sobrok to hle a kum thar lama chuan fur pui hi min dai to lo mai hengini chuwangin sikul le thok tu chen na te damdawi lam ni thiam te kan mamo tak seta in mi tong trai pui na kan nge ne Tuithumnar Presbyterian School hi kumsang ni le pariat khan din ani a pathian umpui na zara thlong takin kumsom palimel kan lo hove tareng mai hun akal zelangin school building le zirlai ti poin ma kan son ve zela fason na tur tam tak lo kara zirlai naw pang ti poin nuam ti takin sikolan kai ve zel sun lama sarkar zarzavin midday meal an dong ve chin po Sangni sunni pathum seshana hian zirlai naw pang sunga le bali kan neya zirtir tu evangelist teacher he pathum kan ong mek bok ani kan school moto light of the world ti ani angin kan zirlai te khovela moi taka eng tu zirtir le kai shwai he kan tum belani tui dang chua hi hruite zol kho chunga veng pakhat ani a hruite zol khuwa hi in za somsari vel khuwa ani a ami chengte hi bom pang khumi lai mara rakhain marle poi nam ten ni hruite zol khuwa hian ko ran rang sang LEKBK Mizoram Baptist Kausan Presbyterian Mizoram UPC Seventh Day Adventist le Evangelical Free Church of India EFCI Kausan ten oma tui dang chua hian kum sang ni som pahnia Sinot Mission Board chuan Missionary Health Worker Puru Saka ada a kum sang ni le som pangatheng ronga bol nu in
kum sang ni le som le parukat ranga sang ni som ni pakhat thleng evangelist pu pc ro na ya om le a ti chuan kum sang ni som ni pahnia smb contract evangelist pu siam mohan lo lut vele in pu siam hi voin thlengin la thokani kum sang ni le paruka mission school dinani a tuna hian paul rukleng omin zirlai somli le pathumanam meka sponsored evangelist teacher pali le voluntary teacher pakhatin thanem ngai takin zirtina na anthok mekani he khuwa mi cheng te hi christian ani de vekto a ringlo chu chung ko panga vel an oma rakhain nam ani a pusia ma hian heng mi te hitlo in arem chanangin ati ti pui thina ni tuidang cho ko san hi kum sang ni le palia loading tranin tuna hian ko san member som ko le pako omen dan zo kim som nga pakwa ko ran chung kwa som ni le pani an om me kani tuna hian ko ranu pa pathum omen to lu pa pani an om me bok pusia ma hian a phakang tokin ko san mi te song hian a konga than la in ko ran chung kotlo home visit ani thina tuna hian ko ran sunday school hall tur sa in thei to pin ma an la chho mek bok arong bol pui sikul lama thok evangelist teacher tenen po thanam ngai tak le lungrol taka thokovin ko ran so nge nan le ti ma son nan thei top cho in ron bol ho me kani kati zong kha tei thomnar pastor bial chunga evangelist Rawngbawlna chanchin kan ron tar lan thei chu ni e clear tu te lalpan ma som vek chu ro se cái hi cái leng à nia ngang put lang Presbyterian School headmaster ni lai mek kania tu ra heng ngang put lang a hen phok tu pali nom mek ani mai la pe có một mek kha la hay hi kan school phok tu nula lom ombi was phai leng tanga ang kal wang wang ani Tuan school hi tuna hian ei KG1 te class 1 section A tanga class 5 thleng kan nei a tuna school li kan tran me ka school kan lai me ka ne he lampang hi class 5 ni tuan di hian school ve kha kan zir mek ani hi kan school building ani hei te sa ban te thei to ro Wala thang lian water ania ani hi Rawngbawlna waste ko san tang local ani hi kan school chauka chathum na midday meal thum na nia he hei hi kalwa kan biakin lu alai mek ania biakin hi kum sang ni le som ni pakhat khan wakemin sathara chu kai ni ko than dan zokim samruk bor vel tan chuan in lualom tok chuan ni hay hi kan biakin chung chu ni hay hi nula la long mi quarter ani ani hi was phai leng atanga local ani in zat khot to saninan chom lai me kani hay hi kan quarter pakhat ani hay hi lo tu kan nei ri lo quarter ola kan nei me ka thok tu pakhat tuna hian ngai gan me kani tu pakhat kan nei thei chani chuan he quarter hi lo tu ra ruam phan ani hay hi pula lenga quarter ni ani hi lalen quarter local ni in mission veng thang kau thanin chom me kani chung kwa ani putlunga si khua a sinot mission board Rawngbawlna chanchin tlang pui ngai tha in lo thlir hovila putlunga si khua hi lungleya tanga chimlam kilometer somruk pathuma hla a ani thorang constituency huam chunga zolpui pastor bial chunga ani putlunga si khua hi bru namte chen na khua ani kum sang khat zakua somriat paku atang khan sinot mission board chuan Rawngbawlna hi he khua hian alo tran ani
tuna hian mission compound chunga quarter paruk a awm mek a thoktu mi pariat ten Rawngbawlna an kalpui mek ani kumsang khatzakua somriat pakua khan primary school din tran ni in tuna hian headmaster pakhat le zirtir tu paruk ten skula zirtir na an kalpui mek a Rawngbawlna in hma sawn zela kum sang ni somni pahnih le sang ni somni pathum academic sessiona no pangza somni panga an awm mek ani School lama Rawngbawlna changtlung zawk kan nei theinan hmalak mek zel ani a tundin hmuna po school building thara sakna kalpui mek ani kumsang ni sompanga atang khan medical lam Rawngbawlna hi tran ani a tuna hian nurse pakhat omin Rawngbawlna tangkai tak kalpui mek ani chuti rual ero chuan medical lama kan Rawngbawlna a clinic kan nei theilo ero chu thoktu ten kan vei thin hle a nurse quarter zetet khua hi bru khua ni in ringlo om to lo na khua ani a inza som bor vel a om mek Sinot Home Mission School zete thi kumsang khatzakua somriat pasari mei tha din ni in head in charge masabel chu pulal lian zawa ani school hi zete kholai li lai taka a oma tuna building lo lai hi kumsang hi pariata sakzo kha ani atira primary school a bulchanin tuna hian KG1 atanga class 8 thleng a oma kumsang ni somni pahnih atanga sang ni somni pathum zirlai enrollment chu no pangza som pariat an ni a zirlai te hi thoktu fa te ba kha mi pahnih khat ti lo chu bru nam vek an ni medium of instruction hi ramthai manual in asoi angin English ani a sikul no pangzi nga ringlo an omlo tuna hian zirtir tu som pahnih le nan teaching staff pakhat an thok mek ani tho tran ni lai ni le zir top ni a te class tran ma in devotion hun han ani thin group ni a in thenin KG1 atanga class 2 te group khata class 3 atanga class 8 te hi group khata da ani a tho tran ni le zir top ni a te English a nei pui an ni a ni lai ni a mizo tongin devotion hi nei pui thin an ni Simon Nazir Zai Ho Pathian thu Bible tang zir le thil dangin hun man thin ani thole ni piang in sikul kota assembly nei in inspection nei thin ani a ninga nia drill nein exercise lak pui thin an ni
KG1 atanga class 2 thleng hi confined class in kalpui ani a atira mizo medium ani thina kumtin class niam lama tanin English medium a le chhovel ni in tuna chuan class zong medium of instruction hi English ani to ani zirtop ni chanu hi CCA hun atana man ni in abak zong chu class pa ngaya kalpui ani naupang ten kong sang taksa rilru le tharawa ma an son na turin zirtir tu ten thei top fa in an thok mek ani ma a soito zirtop ni chanu CCA hun hi atlang puin na thole games and sports hun atan man ani thin zirtir tu le no pangten sikula na tho tul ang te an thok thin games and sports hun po no pangten nuam an ti thin he Hatin zirtop ni voi ni na chanuwa zirlai no pangte in tlo na hun man ani thina hei hian no pangten har san na an nei le an tin hun shat puya puina konga apui thin sikulin ma son zel na tur le zirlai nu le patene na in po na tha zel the nan parents day le parents teachers meet ne chin ani bok atu langin chanchin tha shila khodanga kalchwa outreach program hun man ani bok thina home visit street preaching le projectora film chwa te a hun man ani he hun hi thok tu ten an ngai luin lok thak an ti hle school hian ma chop tam tak la nein ma son na tur tam tak an na neya bang lova tung trai sak tu ko san ho te awanga vo in thlenga pathian hruaina he school in na chang zel hi alom om hle mai tung trai na a she zel turin kan so ma cheu Hei hi Parwa 1 staff nurse quarters ania chuan he lam hi dispensary tunah hianin entir tur ten an ngak mek a so lam so toilet ania chuan he lam pawnah hian an la awm bawk ani hei hi Parwa 1 mission compound ani a tuna hian thoktu mi pariat kanom meka evangelist teacher pasari le nurse pakhat kanom ani kan zir lai ten thiam na an ni theina zirtir tu te thoktu ten thei top kan chu thina tin kan zir lai ten tharau chandam na an chan veng theina pathian thushil na hun te le pathian la zirtir na hun te zirtir tu ten kan ni pui thina ni
Sinat Home Mission School tlabong chan pui hi kumsang khazakwa somriat pariata din ania din chan tir lam chuan primary section thleng chau hon ania tuna ero chuan pathian khoina azara kg1 atanga class 10 thleng zirna kan nei ani no pang hi zali samli pasari kan neya hengzinga hian hindu le buddhist somnga an om ani kan no pang te chung ko sang sang in anglo tak tak atang ron kal khom te ani a nu le pa chen kha chu ziak le chiar po thiam lo te ani heng kan no pang chung ko sang sang atang ron kal khom te le sa ko sang sang betu te hi hetilai hmuna hian hlim takin an ron kal china en kol na thumun vek an donga tin zirtir na po thumun vek pek an ni Pathian thua in kai shwaina zing devotion te kan nei china chuba ka chuan gospel week te nein hun tamjok pathian thu no pangte shilnan kan mang thin ani he sikula hian missionary somni pakhat kan oma zirtir na kan tho mai ba ka mani loina ko shana theu chinem ngai takin Rawngbawlna kan thok bok ani tin kum khata voi khat ai tam outreach program te kan nei china heng huna hian ringlo khwa te kalin pathian thu shila chanchin tha shil Rawngbawlna te kan thok chin ani kum sang ni le som paruk atang khan tun hun thlengin HSLC exam te pathian khongaina awangin result tha tak tak te kan lo nei to china kan lom hle ani Dreamed I went to heaven, you were there with me. We walked upon the streets of gold, beside the crystal sea. We heard the angels singing, and someone called your name. We turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait, you used to teach my Sunday school.